Hello everyone! Today we will conduct a social survey to understand how after all years Finnish people relate to Russian and what they know in general about that country. Let's see. Venäjä on mulle aika tuttu paikka. Mä oon käynyt Pietarissa, Petroskoissa, Aunuksessa, Moskovassa, Irkutskissa ja sitten Transsiperia on kulkenut tuolla mongolialaisella junalla. Ja mulla on Venäjästä siinä mielessä hirveän hyvää mielikuva, koska siis ruohonjuuritasolla ihmisten kanssa toimeen tuleminen on aivan upeeta. Venäjä on ihan mukava naapuri tuossa idän puolella ja monipuolinen maa ja hieno ruokakulttuuri ja pitäisi olla aikaa käydä siellä usein. No se on meidän iso naapurimaa ja täällä Itä-Suomessa näkee paljon venäläisiä ihmisiä. Siinä kulttuurissa on paljon hienoja asioita ja henkilökohtaisesti tunnen muutamia venäläisiä ja ovat ystävällisiä vieraanvaraisia ihmisiä. Suuri valtio. Ihmisistä yksilöinä ei ole mitään pahaa sanottavaa, mitä on omia kokemuksia, mutta sitten valtio sinänsä, niin täältä suomalaista demokratiasta katsottuna, niin siinä on sitten monia semmoisia asioita, minkä toivoisi olevan kyllä paremmin. Perinteiset porssit tullut syötyä ja sitten nämä räiskäleet, blinit, niin mä jonkun säännön rikoin vissiin Pietarissa, kun siinä on suolainen ja makea. Ja minä kun en makeeta syö ihan oikeesti, niin mä pyysin 2 suolasta, niin myyjätyttö, kassaneiti raivostui siitä. Mä olin rikkonut jotain sääntöä vissiin, että ei kun se pitää olla makea ja suolainen. Ehkä blinit. Kaviaari ja blinit. Kyllä niin kun on huomannut, että kala ja suklaat ja teet tämmöisiä oman työn kautta niitä myynyt, niin ne on heille käynyt hyvin kaupaksi ja itsekin kalasta tykkään, niin kyllä on, ei nyt kaikki, mutta kyllä venäläinen ruokakin maistuu ihan hyvin, että en nyt arkipäivä omassa arjessa sitä niin syö, mutta on joitakin kokemuksia. Da. Privet ja до свидания. Да, ja niet. Das Deutsche. Das Vidania. Хорошо. Финляндия прекрасная страна. Да, мне тоже очень нравится. Сюда приезжать. Да, очень аккуратно все, чистенько. Нам очень нравится. Очень дружелюбная страна. И кажется, правительство очень любит свой народ. У меня вот такое мнение. В целом очень красивая, дружелюбная страна. Спокойная, я бы сказала, да. Которая, наверное, ориентирована на такое либо саморазвитие, либо приятное времяпровождение, но с учетом, скажем, природы. То есть, если честно, я, наверное, бы как для себя характеризовала ее не с культурной точки зрения, больше вот на природу. Финляндия — это страна. Финляндия — красивая страна. Страна озер и лесов. Лесов. И что, все говорили, что финны немножко такие замкнутые, не идут на контакт. Женщина, по-моему, да? Нет? Уже мужчина. Мужчина? Да, фамилии очень трудно запоминаем. Зато у нас постоянный президент, это у вас сложно. А у нас его не забудешь. Извините, фамилию чуть-чуть подзабыли. Мы ожидали каверзных вопросов, и вот они, если честно, нет. Саули Ниинistö. Корешку. Мне нравится суп с лососем. Сливочный суп с лососем. Ваш. Калитки? Ну, калитки это наше. Калитки, не знаю, это карельское или финское блюдо. Лохикейта, наверное, если это является национальным блюдом. Потом то, что по-русски называется калитки, я не знаю, как на финском. Лепешки с рисом. Да? А ты знаешь? Нет, я что-то... Наверное... Может быть, селедка сладкая.
Я не знаю, насколько это национальное блюдо, но просто для нас это очень было необычно. Карелан Карелан пайси, пайси. я карелан пирака, Это хлеб. калитки, Нет, хлеб, где ряпушка. калакукко. Kiitos. Terve. Moi moi. Isa. Anteeksi. Aiti. Suomi on paras maa.